Pozdrav! Dobrodošli u moj novi video. Ono ćemo da igramo Minecrafta kao što vidite. Znači, htio sam da kažem Robloxa, izvinite. Niste više vam se prosti. Znači, ovo je treći put dok pušam da snimim jedan video. What the heck? Znači, ne pitajte me kako mi ide. Krenem, nećem. To sam pokušao Robloxa snimim, rekao, hajde ono. Pošto prošli video sam bio u Minecraft. Danas malo snimim Roblox. Minecraft. Roblox. Ne. Ti danas moraš da snimiš Minecraft. Ja, to izvinjam se što je prošli video malo kasnije zašlo. To je znači... Slušajte ovo. Ja ću vam ispričati jedan story time. Dobro, neću. Nemam pojma. Realno, možda malo je glupo. Ne sviđa mi se ova kućica. Treba nam još staklo. To nam barem sad nije tijeka. Jer imamo automatske pješnice. Jašlice. Možda dođemo ovako da zatvorimo u kuće. Eto. Loser! Bježi, sunce. Sad gotovo. Sad si meni gotov, sad si umrten. Crkni. Crkla si. Ahaha. Dobro smo šećer. Koliko teže da dobijete šećer od? Unutra. To samo sad ide pala srca. Nemam baviti od sebe. Gotovo sam. Hvala. To znači ja sam bukvalno srceta. Glasano stane. Ćemo uništiti, vidite ovako. To uništimo, sad možemo tamo da načepimo kao. Ovo je fino ovako. Au! Otrvala me pće. On nije pće ona. Kako su to? Vještica. Naporna vještica. Wow. Uvijen. Pampeše. Sad uništavamo sve te krompire. Ja volim krompir. Ko ne voli krompir? Ja ga volim. Ko ne voli krompir, nek dođe meni. Možem pojesti sav krompir. Mekanik. Plastik. Elastik. Četiri za tebe. Ajde bolan. 4 za tebe. I sorry, ali 2 za tebe. Kako se izgledam zbog prošlog videa. Zašao onako kasno. I rekli se zašao kasno. Nekako vuku niči. Ne vuk. Vuče. Vuče. Ja vuče. Aha. Ko te vuče? Vuče me u propastu. Ne mogu. I'm too big. I'm too short. I'm too short high. What? Moram raditi parkour na bambusima. Tada! Spiderman. Are you really Spiderman? Hello. You're my best friend now. Do you love me? Do you want this? Did you maybe want that? No. You want that? No. Now I'm gonna kill him. Shut up. Pospałem z naszego
Vergledam ko golf dvojka. Pistruci. Ljudima kod mene danas roštiljoda u Minecraft. Eto, ajde. Sam. Pokaži da se voliš laki sad vezam, tu pokažeš. Tako. Imamo ju. Ne više mi se neki. Eto. Današnji dan je veoma zanimljiv, vjerovatno i meni ili ne. Znači, prvo smo roštilja, zapravo prvo nasićena aparaća na vjertica. Onda, šta mi smo s desilo? Onda, šta onda volam? Onda smo roštilja, roštiljada, roštiljada, da. Hehe, you're gonna be dead. You're a Batman right now. Ima ga onda sad će uvijek potući. Zombi protiv čovjeka. Ili čovjek protiv zombija. Zar? I to je njena ne može naprosto mini tajnu bazu išta sad. Ne može mi niko ništa, ja ću samo od sudbine. Gdje sam jedan mi? Ajmo reti. Habalaše. Habalaše. Dolje. I onda možeš ići još dolje. I dole. Dole, znači sve ću znam. Ali moji koji mi gledaju odavno. 100% this cannot see. Joj, nepečeno. Ne volim nepečeno meso. Izvoli. Hajde. Small fleksanja dajem. Mislila sam izletim neki kriperčina mrtva, rekao, gotovo je. Joj! Egg! It's time for Kobe Bryant. Kobe shoe! Kobe Bryant shoe! Pošto minuta da ubacim, ovdje se pita zašto. Why not? Why not? Why not? Why? Hey, why? Why are you bullying me? Why are you bullying me? Stani! Tako fino. Thanksgiving je dan kada svi Thanksgivujemo svima. Vruće peče me, mama! Ovdje ubažen mali, what the hell. Vidite, dolazi na primjer kada mene krije napad, vidite. Sad je napred neko ovaj monitor, kada šalku stavu da otvorim. Sad ja popinjem gore u 2 sekunde. Znači tu prvo, znači i sad piu, zar ubije. Piu, metak. Nemam bucket of water. Nemam ništa da nemam malči. Send it. Kada
Ja sam našla da me dam nešto pokrenuto. Znači, ne mogu sad postići ubrzanu uče, ne mislim. Moram se otvoriti ovo. Prvo sve da mogu glasno obaviti. Ja ću vam ovo ujutro pokazati. Da, mogu sam zavim. Aha, ne mislim. Realno. Mislim da na Scarefall ne možete primiti dnevniće. Ali možete, nema pojma. Ja bi ovo trebao primiti za Scarefall, a ne pojma što nam uradim. To budući ovako. Tvoj blok. Još tvoj. I evo ga imate skill. What moja kuća je visoka 3 bloka. Ha? Why does no one say this to me? Don't talk to me. Sad je on... Tako fino. Ne! Smeta mi toč. Toč. Ne možeš tu stati fin tako, okej. Još sad sam... Ovo, evo kako tako. Nam se uvod. Sigurno, savjeti prst. Da ne mogu spasti. Ali ovako ću ostaviti. Ono što je to, because safety. Da. Znači, ne vjerujem, ja nikada ne igram, na primjer, Minecraft, ono. Kada ne snijem Minecraft, nikad to ne igram, ja nikad njega ne igram. Samo ovaj si. Znači, vjerujem, oj, shit. Oj, shish. Ovo, pa idem samo faster, what, this is loop. Okay. Who is loop? Možeš li ublažavamo sam damage? Damage. Ja vam se ruku da završim video, pošto ovaj video još traje 11 minuta. Uđe mogu pričati 12. Ok. I to je to od ovog videa. Vidimo se u sljedećem. I čao. Ćao.